Sonpho ake mga puthak APHLC Party Dipu Area Municipal Board Committee atum Dipu along kachisongpon. Rajen Timung ke APHLC Party ke thak dun Japan kabor ilapen CEM along joy pen kaching ki damajok si Rajen Timung aphan APHLC Party pen sorplot lopusi APHLC Party mai phu pen pachinipon. Karbianglong Block 1 pen Block 2 long li kacerai kom dun Japan Karbianglong arat ke doan kacerap kacitu dun pet Japan ta pada hawarada datum kacuningri. BJP klembang pu Stefan Phangcho pen Arya Sanghwatum mijung hawar ada datum aphan voter ID pen cenglok kapre kenang sot alu selam piponsi ronpontu. Hampang song pliatum celang si Dipu ha ilong pragalong milur kai ponsi kalitang namratang tipiaphan kachiki modun. KFA tumpian lakha ke thom Dilajan LP School along cherok tokamai pamanpon. Aprang si birta kelara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Karbianglong along Prabjin pen Municipal Board kilik Prabjin pen padunangji compressed biogas mati CGP aphan Mukesh Ambani company atumaphan longli pilongli Prabjin pen autonomous state pachunangji inglong aswakhai tumalongli pilongli lapen Karbianglong along solar project bilongli lason pho alama puthak pen jakhong ni phai inkoira kithom army anerdo porphai sia porpen APHLC Party Dipu Municipal Board Committee atum pen chepater pipongsi Dipu arong supialong kachisong asai kedengpon. Committee election pe donon. Pan committee election pe donon ni bangong le pe dekhai. Adani Ambani bangong le pe dekhai. Solar project teregon. Solar project teregon. Bangso puthak arona teng polote ningkan ke thom ke choklote Municipal Board kilik padovek nangji. Bonta non ke ningkan pho chok deta kilik padu dedet. Lapen Municipal Board kilik do de aprang electoral akimi selam nangji pusi APHLC atumpen hangponlo. Bonta non ke Municipal Board kilik pado dedatsi ke dotang atuma phansi pado thule thotno. Kilik ke pado Japan APHLC Party atuma phan ka phere ke do kokapotlo pusi APHLC mai phu IS retire je ai katharpen ningjepon. Aron ating penke Town Committee aron pen Municipal aron ating penke ningkan ke thom aprang ating ke dehala non law long ke tok ating ningkan ke thom ana Isia Committee Town Committee ba Municipal ke senglong ke dulong no la pi ningkan pho pe bat lo pusi tan tum aron theklong lelang la bangke sita yong si ningkan pho lo pusi ta no ningkan pho ta par et lo ningkan capital itu polo nepil ne election pe do de lo la posi ni tum la election pe do vek nai pu athema election ka pe do de polo tang te di itum democratic adet ke hai democratic adet ke election ka pe do de polo tang te la ke public atum amended ajakong and epinvency la command ni punang kok lo la tungge alon ben leader lo ke command ni tum si solai bom lo la cari bom lo la Municipal Board la pen Dipu Municipal Board la pen Town Committee hai ta la si la son binang ni pulan tungge aron na ting pen election pe do serak ni hai bangaling hai po lage ni ke hai bang ni tum pudun de hai bangaling hai po la pen election ke Council si conduct nang ji po siya la daket tok do. Council si conduct wek nang ji la pen electoral roll ta la council tum si silam nang ji po daket tok do. La po si electoral roll ta silam det pen publish nang ji po daket tok do. No anda publish belang la sini tung demand ke election pe do serang ni la pen la prang electoral roll silam ra publish serang ni po hello intung ipuge. La pa So thank you la bangso tan election ni padu de ke la APHLC aphan kapere ajo ni pusi nili tum karjulong la pahelo APHLC aphan kapere pusi pu ni tum che bindak ang tum te desin ni tum do yoi le la bangke setan ni tum chiniet APHLC aphan kapere si la BJP tum election pe do hai de town committee la pe municipal board da
Rada tum Democratic aron penjakong kache pherang ke KAEC CEM apran armudet lo. Athe Municipal Board ki liga puthak arjudam lo polote non ke barla por RV ke dua joini nonamat ki Municipal Board ki lig paduun eder lo pusi. KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaningje pon ki kaningje pajoy ason pinak lo. Athe Municipal Board kilik ke BUNE bonta BJP mass joining CEM interaction amai ke along bidam un. Mati BJP atum mai ke doa di malongki RV jangdun dedet titiloma pusi APHL sia party lamjai sarpu angtong intipen arjupon padu. Ini naing bangke CEM ke hai Tuliram Ronghang pini rat aja kong ngace parang ji hala bangso aja kong democratic right amasi apran armut der lo pusi punang kokpo. Atheke elang ni phana arjulo kopia pot si town committee election bi une der lo po arjulo hala so ke thaga hut ke lage lam ke joy mate. Kipu bangke non RV por bangke non bangke bi ne der lo po. Seta nang lita chini ni lita chini joga chini town committee election ne bi un esita BJP mass joining bangke bi thubo. Ar ni bang ta bi un mass joining CEM interaction program tangho asana program bangke bi thubun. Khada ke RV jang der ma konat ma la BJP to mass joining ki bi din gar jang je la pu ma la. Ar na pengkacing kitang do putong lang li pung tung ma. Lasi lagan lam ki joy pinak lo la pen adun thu bangke tangka mahale ave pualang li jong si ningji pusi tara lam ki joy lata athema interaction program ki biji phan mass joining ki biji phan long program long ave nai sita dake nangli lak in kora pho lak thongkep la pen nani bangke lak kre point koi ke thoros na koi lane padam na koi pulotang te nilitum kala khadu na bangke kadung ave pangrum su elo pulotang na dake kuti photro tangka ke dak dam elu te kopia pot si dak town committee election ki biji phan rara tum alangli methang aja kong ngache pharang ji phan hala so awar sai ki biji phan kopia pot se council tum election mang bi ne dal a hok per bangke tangka kave pota kali arve jangwarer pota kali a hok per bangke non chini lo rong sopi ke do anade malong bangke muni tum Charlie kamatha pangching mujora tum sige do pot alang le tum bangke BJP tum ke claim ke dam kamatha ke chok che ke le ana ke charun thailo la sin nona bangke nona ma jong si election bi plotang te BJP aphan ke kroi ke de jiang ring bangke thi ulo khala so pot si nona bangke ad hoc committee seng der do la si ad hoc committee ke seng plotang te la bangke rara tum dodun clip jok ta thang na pudun ri neli kuma phansi kang bai ma hala si kroi ning buki poteng no kalage ateng kali lo kalang lo ad hoc committee pulutang te alang litum aning hang teng pen munit pangrum po seng po rara tum ke thang ta dake ke jongdunji aron ke avelu pusi puder lo la pen labang so ad hoc committee le seng pusi ta lata song ke do ana tum phan pangrum pen thek muchot tum han pangrum pen e tum ham phang long dui intellectual section poduji thek muchot bidi sore ingchum muchot tum han ta pon si pangrum si chingwai rablin ji puta kali delo dake eson velo BJP amunit nang pote nang polo la BJP amunit aphanan si la bangso ad hoc committee ronge ponchot po pulutang de lage democracy kali delo donatum lake democracy po bangke rara tum kumara phanse ningke hangma rara tum kumar phanse ke jong gang tung mahala phanse jong po sita rara tum ang jong dunri nili si ing waiji nili ma phanse pang ni mahala sing ni po pulutang de lake democracy kali lage dictator polo Karbiang along opposition party mate regional party kangtang kring polote APHL sia party ta isilo bonta non melom party ang bong kache tonte ang thek lang bomlo lason si APHL sia party dipu MEC constituency maipu barim rajenti monga phanta APHL sia party pen sorpon plotlo APHL sia party maipu IS retire je ai kathar pen kapachini pona tengki rajenti monga bang joy pen APHL sia party aphan ke thak don ja phansi sai claim thurong lason si rajenti monga bang KAEC CEM Tuliram Ronghang along dampen chingki pahensu damlo nonako APHL sia party along dudun bom non moan apora hotlote election nang pahay pupusi KAEC CEM Dr. Tuliram Ronghang abang rajenti mongpen kaching kipu alam kachini dundet ajoksi rajenti mong aphan APHL sia party pen sorpon plot lo pusi APHL sia party maipu
je ai ka tharpen pachini Any tum talk at la ka hok lo pisun lo. Pisun ni jum ka pisun in tum tepik lo. Seta APHLC bensi ka pisun chot kali APHLC bensi ni tum expel nang kok lo lang lipan. Alang li hala amen punang kok lo. Tuliram rong hang ke hai pen da chingwai dam pusipu. Amitang na nang isan he. Amitang na nang isan lo. Kadu yang no tai tan lo niling no tan nang isan lo. Chingwai dam la pen ke APHLC president lar nang iputa campaign silam lo. Labang nilipan important NOA nilipan nang lar labang nili thang da bupe. Seta kapre ka party ta ka silam yipu. La son da claim pusipu. La pen tuning hala August inquiry ni. Tuning procession ke dota alang li munit doman telefon ben puwaran nang dunri pu la puyo la son widat amasin nang sabotage dundat lai ho ya kam claim bom masin ke non ke edung karjulong hala tuliram bang ipu non mat ke nang APHLC long le dudun bom ra dak le pini ni claim bom not pini ne mane chini lo de pini ne ko pini ni ke thang dak li lo ko phere me mia bangge la puyo claim bom non an ke mo phigi election nang panang pe hai pu si pu ang la pu la teni tu mang phere me mela la masih bihai he der lo puyo lam ke party pe puk dak pokente Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Congress Sangma Tumangbong give and take policy kachetok jalong Meghalaya asoratum Karbi Anglong Block 1 pen Block 2 kepon de Japan kabor ipu aputhak non malom social media la pen media long chethang bomlo. Well, I think if you talk about Block 1 and Block 2, you knew well the history of it. And if you refer back to the notification of 1950, it is very, very clear, mentioned that, okay, those portions which we transferred to Karbi Anglong, from the government side, what we wanted is only to request the government of Assam to retransfer back to Meghalaya. I think that Lasi Block 1 pen Block 2 along li Karbi Anglong pen kepapon long li de Japan KEEC along kido CEM, EM, MEC, MP, MLA lapen Karbi Anglong hampang song kido an lapen Karbi Anglong arat kido an kachitudun pe Japan Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy along kido tapat havar aradatum kachuningri. Tapat pen Barnabas Bay Karbi long ria birta. So nilitum kasi hui pen ipudun tuye abang galason hello non India ladak Assam Sarkar la pen Meghalaya Sarkar atum MOU gachi sign tang la bang so along give and take policy along seta me nilitum chidon dun tekte bordara rada tum pen ke la pen non lom social media long gachi thang club la bang so Meghalaya Deputy Chief Minister Preston Tensong pen kapchini pon la bang so Block 1 and Block 2 abang ke putot Meghalaya hin retransfer nang ji ku ke hang dun tu alam tia bang ke nilitum ladak ahoy dai sub arong tumpen lapen nilitum kes 8 hui tumpen bang ke nilitum labang so alam chikroi dun tite lapen prap jing pen baham phang song doan lapen labang so political organization mate political party atuman setame labang so alam abdi andun pen ka song ji phansi anton phanta tuning rilo labang so Block 1, Block 2 bangke nilitum kedam tang nilitum Karbi Anglong panang pitang son thak se non la son thot se chidut huat nang ji puse nilitum hin pen bangke tuning ridun lo Kidup det arata tumaphan government kaprek ice cream penching lok kirapa jirponlo bonta lahai ice cream ali chu endunji polote voter id penching lok kaprek kinang sot alu dovek nangji lapen voter id le ave polote kilika hot vota jokdun long le lapen government aphai setami lakhapon bedet pu bonta Karbi Anglong atokanu kidu atum lahai akinang sot alu kaviatum dupiklang Lasi Karbi aradatum anta lahai alu dolap nang jilapen govpen kipipon ice cream do anta longdun et nang jipu BJP klembang pu Stefan Phangchu lapen Arya Sanghua tumpen bor iponsi kedamtang ciklo John Nyaprang lumbajong MEC constituency ke parlo mijung havar an humri damsi radatum aphan akijoy pen voter ID selam pipon
Laso butarai di selam pipon patangsi jakong ni phai inkoira kithom arni mijunga havar arada tumaphan butarai di kerona saideng pon. Mijunga havar arada tumaphan akijoy pen lahai akinang sotalu ki pipon thegapot mijunga havar arada tum BJP klembang phu Stefan Phangchu lapen Arya Sanghwa tumaphan kachuru bajirpon. Ni haprang voter ID kasimar piniarian bangke netum kaciron tu ang dengan lo lasi kitam tan ciklo yoni apran netum laso arong long pu mijung havar langkaijan wang pensi netum metang laptop cewan pensi netum anutin kave atung apanan netum simar pilo lasi non bangke netum ceron krai lo lasi non netum ene kave tum ta dopik lang lasi non akimi nang kace selam ji tum pantan alang tum documents nang cipi dun lo lapen ke non netum ako kiwang jia mita netum simar pi bomji lapen ke netum lan so secara abdunji pusi netum ako latum pan cecakang lo lasi voter ID dat kali reson card along stame penke arunodoy along stame lapen ke netum Aadhaar card along stame netum akid joy pen netum kidam tang ason si kiwang jia ni tame netum simar pi bompo athema documents ke kinang sot ID card ke kinang sot lasi ID ka via join si pinangan atum bangke government along askim along tame ali ke chen dun thek that bangke la hello documents are with that join ni lason ta thasi non netum kiwang ji MLA akili ka phanta netum kachisik bangke la hello lasi non pinangan dolang bang suri athak dolang ningkan pen arket pendang lok ningkan hokep atumta ID ka ve tumta dolang lasi netum laso a documents pangrum pen po pangrum det lo pote netum ako nini thompen pangcheng thulipo ako netum tang det lo pote netum ako cheron tu po lasi no netum local MSC lumbajong local MSC jonitimung aphanta netum laso akam ke claim ji asonan tamen netum than pachini lo lasi alang lita nang chedon don lo sonta thasi netum council kachari netum kaching hotnai CM sa turan ronghang panta churolo je netum phan lahai angbeng lapen arpu nang ke pek pen ID pen danglok ason hemso punoi job card punoi nang chelang dun thekji phansi netum phan lahai kilang dunji phansi netum phan nang toilo lasine tum kewang ji ani tame netum chelang dun po kwansi rong rup kaching thu penke kaching thu nangji netum laso asai bangge dengpon bomsi krempon bompo pusi netum laso media chotai pen netum kado phan pachini lo besi lansine nam thing to kadom. Karbi Youth Development Association, Karbi Youth Students Organization, Karbi Nokbi Hampang Song Lapen X WKSA atum celangsi dipu ha ilong pragalong milur kai pongsi karlitang namrata intipia phan kachigi modun lapen karlitang namrata intipia phan apran karmude atuma phan sodaga kangsai pivek nang jipusi ki hangpon karlitang namrata intipi ki thitanga bang arpumanta ahema soratum je theklong lisetno athero ha soratum inut pinkida sanim supia phan malom sovet kache theklong le dera jok karlitang namrata intipi kichitang abang arpuma phan amohor pang thek thipin pensi roha soratum pondet amat mi an pidam derlo karlitang namrata intipi kichitang abang arpum lapuan akhir kang tangret kali abang arjon amohoranta pang thek mi unla lasi karlitang namrata intipi abang arpum ki pondet pen mi an ki pidam der atumta karlitang namrata intipi phan apran karmudet atumason adai dulu Lasi lahaya tuma phanta arona tengpen so daga kang sai pivek nang jipusi hampang song atumpen ki hangpon. Lapen so daga kang sai pilong litik ke kachisong inton te pura pachini ponthu. Yatem candle masor আজি amete hupa puhor candle masate hupa jatra amete আৰম্ভ কৰিছো কাৰণ আজি আমাৰ মাজতে কাৰোবাৰ ভনী কাৰোবাৰ কইনা বা কাৰোবাৰ ঘৰৰ সদস্য এজন হেৰাব লগা হ'ল তাৰ নামটো হ'ল নামৰিতা ইংটিপি তাৰ নামৰিতা ইংটিপি 15 জুন তাৰিখৰ পৰা তেওঁ নিখোজ হৈ আছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁৰ মৃত্যু দেহখন যে নগৰ ৰাজপথত পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে যে চিনাক্ত কৰিবলৈ যে থানালৈ যায় আৰু যোৱাৰ পাছত যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে তাতে নিশ্চিত কৰে যে সেই কইনাটিৰ হাতৰ যোনটো হুটা আৰু আঙুঠিৰ চিহ্ন চাইকেনে তেওঁ নিজৰ কইনা বুলি ভাবিছে কিন্তু তাৰ পাছতে তেওঁ সেই মৃত্যুৰ দেহখনো ঘৰলৈ আনিব নাপালে আৰু তেওঁৰ ছোৱালী মৃত্যুৰ দেহখনো তেওঁ চাবলৈ নাপালে এতিয়া ইয়াতে কথাটো হ'ল যে ইয়াতে ৰহাৰ আন এটা পৰিয়ালে
পৰিয়ালে তাতে নিজৰ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা কইনাটিৰ মৃত্যুৰে ভাবি তেওঁ লৈ যোৱাৰ পাছত সেই মৃত্যুদেহখনক সৎকাৰ কৰি দিয়া বুলি তাতে কোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে সন্দেহজনক কথাটো হ'ল যে যোনটো মৃত্যুদেহখন আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখি পাইছোঁ বা আমি সকলোৱে এটা দেখি পাইছোঁ, কিন্তু সেই মৃত্যুদেহখন যে পুৰা মানে ভালকৈ এটা চিনাক্ত কৰিব পাৰে, যে মানে একেবাৰে যে ডেড বডিখন যে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰে বা একেবাৰে গেলি পচি গৈছে এনেকুৱা নহয়, ডেড বডিখন ভালদৰে এইটো চিনাক্ত কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াতে মই ক'বলৈ খোজো যে যিমান সেই নামৃতাৰ হত্যাকাৰীৰ যিমান অপৰাধ কৰিছে সিমানে মই ক'ম যে পিংকি দাসৰ পৰিয়ালে সিমানে অপৰাধ কৰিছে বুলি মই ইয়াতে দাবী কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ দিনটোত আমি এইটো দাবী কৰিছোঁ যে সেই হত্যাকাৰীয়ে কঠোৰভাৱে শাস্তি পায় আৰু ইয়াক আৰু তেখেতক ফাঁচীৰ বাবে আমি দাবীৰ উত্থাপন আমি কৰিছোঁ। আৰু চৰকাৰ এতিয়া চলি থকা চৰকাৰ আৰু লগতে আমাৰ ইয়াৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰকো মই ইয়াতে কৰজোৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে সেই দোষীক শাস্তি দিব লাগে আৰু লগতে তেওঁক ফাঁচীৰ ব্যৱস্থাও তাতে কৰিব লাগে, যাতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আৰু বাৰে এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহয়। কাৰণ এতিয়া যে বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও বুলি মানে এটা আঁচনি, এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ যে এটা উল্লেখযোগ্য এটা পদক্ষেপ, যাৰ মানে মূল্য হৈছে যে সন্তানৰ শিক্ষা আৰু সন্তানৰ সুৰক্ষা। এতিয়া আমি এটা ক'বলৈ গ'লে যে ইয়াতে সন্তানৰ শিক্ষা আৰু সুৰক্ষা ইয়াতে ক'ত দেখি পাইছে এতিয়া চৰকাৰৰ, মই যে ক'ব খোজো। কাৰণ আমাৰ ডিফু কাৰ্বি আংলঙত ইয়াত মানে যিমানখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে তেওঁলোকে য'ত থাকিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ তাতে সুবিধা নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে আনৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, বা অসুবিধাবোৰ হ'ল যে তেওঁলোকে থকা ঠাইত স্কুল ঘৰ থকাৰ উপৰিও তাতে মানে শিক্ষয়িত্ৰীবোৰ নোযোৱা, আৰু লগতে যে ৰাস্তা ঘাট বেয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বিদ্যালয় যাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে, সেইবাবে তেওঁলোকে আনৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু থকাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈছে বা বলৎকাৰৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে। এতিয়া যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ, এতিয়া সুমিলা ৰংহাংপি কেছটো যদি আমি ইয়াতে চাবলৈ গ'লে যে এইটো এটা বহুত ভয়ানক বুলি আমি ক'ম। আৰু এতিয়া ন্যায় পাইছে নে? ন্যায় পোৱা নাই। কাৰণ সুমিলা ৰংহাংপিৰ ভুল কি আছিল? তেওঁ যে পঢ়াৰ বাবে তেওঁ আনৰ ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, কিন্তু তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কৰিছে? অত্যাচাৰ কৰিছে, বলাৎকাৰ কৰিছে, আৰু তেওঁৰ দেশখনক যে অগ্নি সংযোগ কৰি তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়া ন্যায় কিয় পোৱা নাই? ন্যায় পোৱা নাই কথাটো হ'ল যে এতিয়া চৰকাৰে এতিয়া ওলাই আহক, তেওঁলোকে ওলাই আহি এটা মাত দিয়ক, আৰু মাত দিয়াৰ পাছত তেওঁলোকে কৰিব লগা কামবোৰ কৰিব লাগে, আৰু যে যাতে মানে দুখীয়া শাস্তি পায় আৰু ফাঁচীৰ বাবে তেওঁলোকে এটা দাবী কৰিব লাগে বুলি এইভাবে আজি আমি ইয়াতে এটা মাত দিছো। আৰু যদি চৰকাৰবোৰে যদি আমাক ন্যায় দিব নোৱাৰে, বা ইয়াতে পুলিচবোৰ অসমৰ আৰক্ষীবোৰে যে আমি ন্যায় দিব নোৱাৰে, এনেকুৱা চৰকাৰক আমি ইয়াতে নিন্দা কৰিছো বুলি আমি ক'ম। Karbi Farmers Association atum cepatur piponalong Superintendent of Agriculture Dipuatum Cerap Citodonsi Lakha Inkoi Rahimi Sarupathar MSC constituency ke parlo Lakha ke thom Dilajan LP School along Modern Technology on Agriculture puthak Cherok to amai pamanpon Laso Mayalong Assistant Manager Superintendent of Agriculture Dipu Bisnuram Das Joyti Difusa McDonald Tokbi Arkit Maliatumpen Kerengji Aphan Agriculture Department alongpen Inki Kapang Reng Longhong Langa Ok Sai Katutiki Heihui Ki Klemsi Nonaporki Kachihong Akinang Sotlo Athema Adonti Namat ke Voreng Anghoi Longdundi Lasi Kereng Japhan Lapen Osomart Lokachari Pendang Lok Kaprek Along Akisung Penta Jok Unpusi Thanpon Anparta Agriculture Department pen kilong jason an thing pia klim lapen inkia chili pendang lok penang anavarsai nang pipon po purata tumaphan lamchak pipon laso phi kachetong dun arata tumaphan non sai katiki apora hot sai kachutiki aphan kuakenang sot do pu matha ponsi ake joy pen ku sitami ronpon thu Karbi Farmers Association KFA Kongchunbang Soron Singrongpi Dun Maipu Robinson Teron Klembang Gotom Hansi Atumpen Cheroktok Amay Lapen Kukeron Amay Misen Pen Pachunpon Bokojan Pen Rajipson Rongpi Karbi Longria Biota ভাল লাগিছে 3 নং দিলাজান গাঁৱৰ যিমান ৰাইজ মহিলা সকলক মই ধন্যবাদ দিছো সুপাৰিনটেণ্ডেন্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ ডিফুৰ অফিচৰ পৰা আমি 4 জন আহিছো আৰু আমি এয়াৰনেছ প্ৰগ্ৰাম মডাৰ্ন টেকনলজি অন এগ্ৰিকালচাৰ
সেরিকালচাৰৰ বিষয়ে আমি যথেষ্ট ইয়াতে আলোচনা হল আৰু খুব ভাল লাগিলে সকলোৱে সহভাগিতা দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ মিডিয়া পাৰ্সন সকলোকো যিবিলাকে আমাক সহভাগিতা দি এই প্ৰচাৰ কাৰ্যত সহায় কৰিছে মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আজি এই সেৰিকালচাৰৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক অৱগত কৰি আমাৰ যি নিজৰো জ্ঞান হল আৰু সকলোকে আমি যি শিক্ষা হিচাপে প্ৰচাৰ কাৰ্য কৰিছোঁ এইটো যেন সফল হয় আৰু সকলো গাঁওবাসীয়ে সকলো সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বা সকলো মহিলাই যাতে সহযোগ কৰে আৰু সেৰিকালচাৰটোক দিনকে দিনে উন্নতকৰণ কৰে আৰু তেওঁলোকে যেন নিজকে স্বাৱলম্বী হয় আৰু নিজৰ জীৱনটো স্বাৱলম্বী হৈ চলাই লৈ যাব পাৰে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেৰিকালচাৰ বিভাগ তথা আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল লেড বাই ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং যথেষ্ট তেওঁলোকে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি বহুত সহায় সৰঞ্জাম তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে গতিকে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাৰ অফিচিয়েলছবিলাকক আপোনালোকে লগ ধৰিব আৰু তেওঁলোকে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব এনেধৰণে আমি একেলগে Pinia Birta Lansi Kang Tonlo Kardom